Kasenjuk kiseng Rangbah Catholic Shillong Archdiocese kalapalong ye ke 15th annual meet arajar arbusau Hasin George Parish Walang kabahap ke zone 4 haga khatlai bat khatsau trik guya yong arajar arbusau ha kabalashim ye kapang pedeng kaboong kokenra tuhikai ngi banduai hakini ki arsngi ki Rangbah na keleng ki parish kilawan bani shimintalang da ka jingshithem Haka kat sautrik haka pormin step lasdang da kamas bukhoy haka balapin mintai kamas the most reverend Archbishop Victor Lingdo haka jingidon ringkat lang padar Felix Lingkoi ubadi parish priest jangka parish Walang padar Andreas Parian padar Lamprang Dakar padar Edwin Kahin padar Prior Kongshit padar Roshin Dangar Haka ni kisngil ladon bentalang ru kisistar ki brodar ki nang syok khot ngobha ki seng Rangbah na kaling ki parish ki bahap haka Shillong Archdiocese bat ki Peit reunget. President but General Secretary, Jure Baricha, Vice President, but Baro Aki Rangbah Khuborjylla Kilindo Jangi, pada Rangbah Jangi Prophetics, Menjaga Singgih Jingdap Jinghat Pusnam Jilong Lingdo, Sibit Abdel Kurang India, Syaban Kut. Amandatang ay play Dero para kelas Jong Bahu pada Andreas Pat, Dei Menjaga Singgih Jingdap Lingdo. Hari kajuk Islam 4 Mei kublai pada beberapa hari kisistar brother kublai choir kublai mabitsen pala bawanlang bagia kini kasi kublai pi baru iwe kinok palo kami di kon Samla kenarit kadai shisha kasi jong kajing kemen kan banyak kublai pi figura mesruk kemen Nila dua ya pi kini kasi cita ya dua ya pi kajimani sakramen cungi hayu Bishop dua ya Rangbah cungi nama balai nama Rangbah kilo berbor kim mau kekri juga yang sem di bahaya kata kilo kit kri yang sem jaga balang kim lang salam nama kata dua ya pi picture ham Snotan nadru menintasi anak dak Rangbah mentaruh bot Rangbah aku play Rangbah ya insyaAllah kasih kasih pan ya pi kan kasih kan ayat jingga ya tidak ya kan yang mereka faham pi bapin klan pin kau perkia pin long kinong kit kam jauh play hai asam hakabalan kaimulan salam go henmen ko para bi
jongin Khubor bang long pinong pot khnang long manakre bandaniam ye kajimaya pokon Haba Pharia ya keketin jong blay Archbishop Victor Lingdo Uloong bahaba don Rangbah Hangta Ngi Sngewshngain. Haba klan Rangbah ki klan ru ke ying kesem. Haba klan Rangbah klan ru ke emlang salang. Uloong ru bau kupa bukhoj ulapin bena perthai barok kawe bamentau snem ude usnem jong kajing duai. Ula kentu ru ia barok bangide banduai man kesngi. Hagani kasi kamakra ni ai ngo yo play ai kuplay lu play bo dan lang bani hagani krimat ai kuplay ya ki fada chini baro hani na du khana prior lawan lang Russian pada Andreas pada Peit ya pi nang da para Felix pada Paris Press hani radio pada spiritual director Joki Bula Rangbah menin, Blaikai pitch pangke kiero, kumjur Andreas la Rangbah menin, kumjur yung pada walam, pada asistan jok de parish pada Edwin, bula tray keleng balong senior most, and balong most active ha. I could play sister, ya piki brother, wire, could play pi barok kilo pi lompa, pada chulum chening. Kublai kirang babi cengi badan hani, kublai ru ya ma binsen, bakini kinong mikmat hingga bar badan hani. Isno serong bat pejakis rang babi cengi. Habadan kirang ba Hangta Ngi Sngewshngain. Usos tamuang ya kirang ba pilaban pen, hendai kumno pinra. Nama kirang ba cengi kirang baklain Khubor. Rangbah bi Ngi Sngewshngain ba pi kedua lang nekrui kabalan Sngewshngain badon Rangbah haba klain Rangbah hangta klain gai gasem haba klain Rangbah klain ro ka imlang salang haba don Rangbah klain ro kabalan klain ro diocese Rangbah bi Ngi Sngewshngain ya pi do menin ngasubun ki pelawan sipeta syakane kajing kedua lang jongpi kabak haksan hakani ka sunfo walang parish kani ka parish ka deka Shillong jonga nakaya ka kani ka Shillong hausnam kadai spa san pundri hausnam kat praspa kadai spa pratnyau la kentang yang hang ni hi hakata ko pom dot chupi irem don takin natural gallery labat syong hanong hanoro ilot ya kabamenta na sila kalaban laban delay prasna mensuala kentang yang hangi yang mendapat nalai tray keleng na slow sarong yang kini kasidang ru kini parish ru badan pun kiling doa kirunia babi nang ni ki engineer ki doktor ki ruhero hydro gai kublai la kasidang la jong hagani ka si ka bakrau Rangbah bi ka phang padeng jang piru kalong Kotrai johikai ki badwai, piladap ladap shen menin jikai ki pada, dewan nom persudahin. Pendon kami kita kisah balaya pi menin, bapi de balong ki atiar badwai. Macam senem, ukpa berkoi lapen bena percaya berkoi senem joga cing duai, yeropre. Kasibisi jong ki bishop Kerintia jangi. Kapelong yakini kisi jong kacing duai hadu banda depth connection pada declare ya ka result jong ka MP election ru haduai terang babi kumba ki apostol kilong ya ujisu hikai ki kadrat badwai ulah hikai ki ro bandwai kilanang bandwai ki hikai ro ki bandwai Tirang babi pirang bapilih siye kunjung pikut pa hikai banduai orang ngaptip mo orang ngamnang me orang kunta solarai ya kide banlok ya tiar banduai kun duai kun ni bat kide banduai hai dengan orang pirakti manu balaju duai hayin labun pi balaju duai wat kelet duai man kasni wat ju kelet Abang pituai ublay surap ya pi, wai bor ya pi, bangkit kali yang ngasam dan kam berduai,
ban long kilo alam haga balang dot kam baduai ban long kilo alam hakim lang salang dot kam baduai terkadang yang dua ngikit bok ringkat bagacing dua ngikit bok ublay usngau sunga un penya yake dot kam jangi ladang yim dua yim long ruam terkadang syania ublay dua ublay upedi kedau nanti yang iwe kam tam pi kirang babi balai nama Pilong kirang ba haying kli jong kaying asem nadama pi kirang ba pitwai pipan bon ublay pedi pi dan Khubor ban penya ya kaying asem pidan Khubor ban penya ya kabalang keblang salang kam lele kan ikasnam year of synodality ukpa bakoi wang gabalan kabayat lang kirang ba kirong kimi ki kun samla ba kilendo kironiam habiyat lang gabalan kabayat lang jara babi ndi ban kut do tamat kasia ka jingduai long berbuat ki baduai long berbuat ki basimbata hakikam jo gabalan hakikam ying hakikam Shillong kam tha nama kata wei urang ba de bane jingot usau thoi Khubor bom cukulat bon kiai ukular peti kena la daula ban pendap ya kata ula ban kula bane jingot orang ba pura meladi lada pi pura meladi ki wei ki pura me pi lada pi pura meladi om dan pura me pi pura meladi orang ba unang mat penia per ya kaba bahab kaba sniu ya kaba ne junom kaba sipor dorang ba berbor dan Khubor ban penyepe orang ba uhun ya la kai kasem umjupa ban yakop ban kiwe kiwe ki haspa ngarungan penyekop ban haspa hon ya kaba pidan treshitam ban pinang kiu ira ya kaba pidan blenang kerku sisu orang ba udan ka jing snu lai lu ya ladi ban lepha ban imha ban priang yang jingai buat joki wepan ban dawa buram ladau dawa buram orang ba ban yang ya kajiro na kajing benru na pila bha pia jingero chibon na kya yi kasam kasino gathau na kay mlang salang na da pim le bha don ru kajikno te orang ba ban priang ya kata kajiro ane kajikno orang ba berbar ubiang ke hok pe unong da jok pi Joseph akoi lai nam yu briu bahok briu bangai briu bashania ublay briu bajarja briu bayadai ke ngasem bayadai ke Maria bayadai Jisu bayai ne ada bakut te piro Rangbah be pinai ke Rangbah bayang ke hok bani terwahami Haba
ban pan juga puno play. Do play pada katimin ba jung tuan melakaman way jung. Ulaman manaya pi kajai juga jing spa bagi kam kon. Unaya pi kajing kemen kajing kerkujamu. Kinayok penyang yang kejayaan juga jinglai luar bom juga unaya ki kabenta kajing nong pateng bom juga tuai mamapi ki malami palu palu hanga baptisma lupa kajingnya ki bayam hok insan akan yang kepercay pinyalong kewe badu haga yang shamne habneng Uplay padon borbero upa baru kon baru mensi makon on garkuya happy Jolay so kamas kala hawai ya dan mereka syukur meskipun dia menjadi kini Khubor bala menjurang ya kini kajing Hadien kemas bekut ladon kajing penkop buram yaki padar bat kinong syakot ngobha. Sakti ki Peit komplei Kumjuru video Khubor semua menikmati Nidon Ngi Sngewshngain Kumjuru ngakhat yai Father Roshan ibadai Paris Priest jong dangan Praise Mone Sister Yai President Hakanok phais ngi ladon kajing mani sacrament bat bot saka cultural program. Lepin tip ru bakajing ya kenduk lang jong kiseng Rangbah hadin kan salong haparish maureng keneng.